Poštovani gledaoci, gledate web televiziju Zlatni Ljiljan. 24 sata dnevno mi smo uvijek sa vama. Naša i vaša web televizija Zlatni Ljiljan. Poštovani gledaoci, predstavljamo vam Medžlis Islamske zajednice Kozarac. Za vrijeme boravka naše ekipe u Kamičanima sreli smo Amir Efendiju Mahića, glavnog imama Medžlisa Kozarac. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja se zovem Amir Mahić, obnašam funkciju ili dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kozarac. Rođen sam ovdje u Kamičanima i evo na tom sam istom području i imam i glavni imam. Kada je u pitanju područje Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, prije svega ja želim da istaknem da je ovo područje u maju 1992. godine bilo okupirano od strane onih koji su željeli da dominiraju ovim područjem i na ovom području su od tog trenutka kroz jedan broj mjeseci ostala porušena sva domaćinstva, normalno prateći i sve vjerske objekte, odnosno džamije i prateće objekte naših džemata. Tako od 1992. od samog augusta mjeseca na ovom području više nisu živjeli muslimani do samog povratka koji je počeo koncem 1998. godine, kada je to išlo sporo otežano, da bi se 2000. godine pokrenuo masovniji povratak do 2002. Imam džamije u Kamičanima Hamid Efendija Softić, koji je i rođen u Kamičanima, gdje je i službovao do 1992. godine, uhapšen je na prostoru Kozare, odveden u logor Omarska, gdje je nakon svirepog mučenja, tortura i zlostavljanja i ubijen. U čast njemu podignuta je ova kamena čuprija pored džamije koju su prvenstveno finansirali Jaškić Ibrahim i Softić Karanfil, koji su bili njegovi učenici u Mektebu i koji su ga izuzetno cijenili i voljeli. Samim povratkom i interesom naših džematlija za svojim topracima, za svojim ognjišćima počela je izgradnja i afirmacija ponovnog rada Medžlisa Islamske zajednice Kozarac i ove godine, upravo 2012. godine, mi obilježavamo 10. godinu ponovnog osnivanja Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, a sa radom smo počeli nešto znatno ranije, jer je prva džamija na području Republike Srpske na ovom cjelokupnom području otvorena upravo u Kozarcu 26. augusta 2000. godine, džamija u džematu Kozaruši, i tada je otpočeo jedan silni i povratak i masovna izgradnja Islamske zajednice, svakako počinjući sa samim džamijama. Već smo i sljedeće godine 2001. imali još dodatna 2 otvorenja koji su upravo bili opet prva otvorenja nakon ove prve džamije na području Kozarca i na području cjelokupnog ovog entiteta. Kada je u pitanju dalji tok i izgradnja Islamske zajednice na području Kozarca, mi smo evo u proteklih ovih 12 godina izgradnje, dakle, izgradili 13 džamija, izgradili 7 mesdžida, izgradili 12 imamskih kuća, zaposlili smo 11 imama, dakle 11 džemata nam je u potpunosti funkcionalno. Svi objekti koji su postojali, dakle, na području Medžlisa Islamske zajednice Kozarac u pogledu Islamske zajednice su obnovljeni, osim gradske džamije koja još uvijek nije obnovljena i čiji, ako Bog da, skori oporavak, odnosno izgradnju, mi očekujemo vjerovatno, ako Bog da, inšallah teala, od naredne godine. To je iz razloga što smo imali mnogo drugih projekata koji su nam bili uistinu veoma bitni, a Kozarac kao stara sredina, kao stara bosanska muslimanska sredina je imao mnogo džamija, dakle u samoj čaršiji mi smo imali 5 džamija, tako da nismo neku izuzetnu potrebu imali da odmah u prvi mah gradimo i ovu gradsku džamiju koja je udaljena od najveće kozaračke džamije, Mutničke džamije, svega 100-tinjak metara.
Kada je u pitanju, dakle, cjelokupan rad Kozarčana, rad ove sredine, mi možemo da se samo hvalimo svojim narodom. Kozarac nije ni od koga pomognut. Malo nešto je pomognut u pogledu izgradnje porodičnih kuća. To je u prvim godinama bilo tako. Poslije su i te donacije izostale. Kozarčani su jedan uporan, marljiv, čestit narod koji je uspio da obnovi i svoje kuće, da obnovi svoje džamije, da izgradi i mnogu drugu infrastrukturu od toga da su Kozarčani gradili puteve i sprovodili struju i gradili vodovode, gradili čak i škole, gradili dom zdravlja i tako dalje. Sve što je u biti u Kozarcu odrađeno i urađeno je uglavnom zasluga samih Kozarčana. U tom pogledu, dakle, ovaj narod je pokazao želju i volju da na ovom području opstane, da se oživi ono što je prije rata ovdje bilo. Svakako mi ne bilježimo 100% povratak ovdje na ovo područje, zavisno od džemata do džemata, od naselja do naselja, ali neki procentualni i stvarni povratak u Kozarac je do 30% prijeratnog stanovništva. Tako da je jedan veliki broj naših džematlija i nadam se da će biti jedan značajan broj onih koji će gledati ovaj program, su raseljeni širom Dunjaluka, širom zemaljske kugle. Ali, što je najbitnije, cjelokupno naše stanovništvo je ono koje podržava naše aktivnosti, koje nama pomaže da opstajemo i ovdje i koji na neki način daju život ovoj ovdje sredini, bez obzira što nisu, mogli bismo reći, 100% tu, odnosno nisu uvijek tu. Kada je u pitanju, nažalost, nekakva naša tragedija i ono što se ovome narodu događalo, Kozarac je, kao i cjelokupna ova regija, prijedorska regija, doživio jednu veliku tragediju, doživio velika razaranja. Evo, malo prije smo spominjali, dakle, infrastrukturu bilo kojem pogledu, bilo privatno, bilo javnu. Međutim, Kozarac je doživio jednu tragediju u pogledu stanovništva, jer je 8% Kozarčana ubijeno u proteklom ratu. To je uistinu jedan pozamašan broj i veoma značajna situacija je ta da najmlađe dijete koje je ubijeno u Kozarcu je imalo 8 godina, a najstarija osoba je imala 100 godina. Taj jedan raspon i najstarija osoba je žensko i najmanje dijete je žensko. Govori o tome šta je ovdje rađeno, šta se ovdje događalo i uistinu mnoga su srca ovdje ranjena, mnogo je onih koji su propatili i dan danas, nažalost, pate jer ne mogu da pronađu svoje najmilije, još uvijek ih nisu pokopali u mezarja i tako dalje. Kad je u pitanju ta naša tragedija, mi smo našli za shodno od prvih godina, dakle, ovdje mogućnosti nekakvog življenja, odnosno povratka barem mrtvih i kostiju naših šehida, mi smo našli za shodno da organizujemo jedno šehidsko mezare za cijelo područje Kozarca i da se na jednom mjestu pokopavaju svi šehidi, odnosno svi naši merhumi koji su uslijed onih tragičnih trenutaka izgubili svoje živote. Tako da smo mi ovdje na području Kozarca uz osporavanje vlasti koje su ovdje tada bile, uspjeli jedino da nađemo jedno veće mezarje, dakle, koje je imalo dosta slobodnog prostora, to je mezarje u Kamičanima, i da na tom području počne ukop naših šehida. Tako da ovdje nalazeći se, znači, u Kozarcu, mi veoma bitno imamo, i to uvijek ističemo, šehidsko mezarje koje broji blizu 1000 pokopanih već šehida. Koliko će ih se još pronaći, to jedino uzvišeni zna. Ali kada je u pitanju, dakle, to šehidsko mezarje, mi smo u zadnje vrijeme i pokrenuli mnoge akcije da uredimo na neki način taj prostor, da on odgovara onome što treba da bude slika našeg podsjećanja na najdraže, najmilije i na one koji su uistinu zaslužili da ih se sjećamo, da na njih oživljavamo spomen. I u tom pogledu mi smo izgradili šehidsko turbe, odnosno u fazi je završetka, dakle, to šehidsko turbe sa popratnim sadržajem, odnosno jedan memorijalni kompleks kojeg mi planiramo u naredno vrijeme uobličiti. Dakle, ako Bog da, inšallah teala, da ovo bude, dakle, jedna centrala i baza u koju ćemo mi dolaziti i podsjećati se na sve ono što se događalo nama, Bošnjacima, muslimanima, ovdje u Kozarcu, a svakako to je podsjetnik onoga dešavanja koje se događalo
cjelokupnom području naše domovine. Kada je to u pitanju i veoma bitno, ja ističem, dakle, ovo je jedino šehidsko mezarje pored onoga u Potočarima u kojem je skupljeno, dakle, odnosno u kojem se pokopavaju žrtve onog proteklog rata sa cjelokupnog jednog područja. Dakle, Kozarac nema više šehidskih mezarja nego ovo jedno i jedino, dakle, koje se tu nalazi. Izgradnja šehidskog turbeta i šehidskog memorialnog kompleksa Kamičani Kozarac počela je 2009. godine. U toku dosadašnje izgradnje uloženo je oko 230.000 maraka što se tiče izgradnje samog turbeta, šadrvana, kapije i ostalih memorialnih kompleksa. Najstarija žrtva koja je ubijena od strane srpsko-četničkih agresora je Alić Hanka. Imala je 100 godina. Bašić Maida sa 11 godina starosti nije najmlađa žrtva, ali je najmlađa pokopana. Ubijeni su i njen brat, njena sestra i njen otac i samo je njena mati ostala živa. Kada je u pitanju, dakle, ono što mi želimo u budućnosti, ako Bog da inšallah htjela da radimo, ja mogu da kažem da onaj povratak kojeg smo spomenuli, znači onakav je kakav je, mi se nadamo da će se, ako Bog da inšallah htjela, uz zalaganje naših džematlija koji žive prvenstveno na zapadu i koji su dosta uznapredovali, koji su postigli mnogo rezultata radeći, živeći tamo gdje žive i koji su uzeli mnoga znanja, mnoge informacije koje mogu da posluže za bolji život i mi imamo nekoliko već, da kažemo, ljudi koji su vratili se ovdje, pokrenuli određene projekte i u tom smislu oni oživljavaju ovu dodatnu sredinu, oni je učvršćuju i u tom pogledu mi se trudimo da radimo na tome da naš narod afirmišemo u pogledu osjećaja za ovom svojom rodnom grudom, da se pokušava iznaći rješenje kako da se ovdje živi, kako da se ovdje stvara, bez obzira na okolnosti i na ono što nas okružuje. U pogledu islamske zajednice nama je najbitnije, dakle, da mi stvorimo, ako Bog da inšallah htjela, jednu podlogu za budućnost, a ona se ogleda u mladima, u mladim naraštajima koji su, hvala Bogu, oni koji su ovdje zastupljeni u pogledu islamske naobrazbe i u tom pogledu mi nešto ističemo i uvijek spominjemo, bez obzira koliko je malo naše djece na ovom području, jer u Kozarcu imamo trenutno povratnika osnovoškolaca 414 djece, svega, dakle, od nekadašnjih prijeratnih blizu 7.000. I u tom pogledu, znači, mali je taj broj, ali mi bilježimo, dakle, skoro 100% odaziv mektepskoj pouci, bilježimo uistinu jedne vedre rezultate u radu sa tom našom djecom i to je ono što nas veseli, što nam daje budućnost da ćemo mi kao muslimani moći opstati ovdje onoliko koliko nas ima, svakako radeći na tome da, ako Bog da inšallah htjela, bude nas i više. Tako u tom pogledu, dakle, ovo su ukratko nekakvi osvrti na naš povratak. Ja bih samo želio da još istaknem da ono što sam već isticao, da su Kozarčani sami doprinijeli onome što su izgradili. Istakao bih to da smo mi ove godine radeći određene projekte za Vakufsku direkciju i određene analize na našem području ustanovili da su Kozarčani svojih ličnih sredstava u islamsku zajednicu na području Kozarca uložili blizu 8 miliona maraka. To je nešto uistinu fascinirajuće, što može da mnogo govori o ovom narodu i da mnogo, ako Bog da inšallah htjela, poručuje dobroga za budućnost. Pa tako na kraju mi možemo samo da molimo Allaha dželešanhu da nama podari ono što je za nas dobro, da nas sačuva, ako Bog da inšallah htjela, svakog zla i dunjaluškog i ahiretskog, te da, ako Bog da inšallah htjela, mi budemo kao vjernici, kao muslimani svjesni onoga što jesmo, gdje smo i da u tom pogledu, ako Bog da inšallah htjela, trudimo se, radimo i doprinosimo općem dobru islama na ovim područjima.